Salibonani babukeli labalaleli emakhaya siyalamukela kuyona liviki kusifundo sethu sakuyona liviki lapho esikhangela khona isifundo sethu sesine lami owenu umfundisi Ivonne Siziba njengeviki ephelileyo ngilabo abafowethu lapha abazasithungamela kusona sesifundo sakuyona liviki. Mina ngumfundisi Lulama Tshuma. Salibonani balaleli. Salibonani balaleli, umfundisi Lungile Sitsha. Siyabonga singakangena esifundweni sethu sakuyona liviki umfundisi Sitsha uza sipha umthandazo bese singena esifundweni sethu sakuyona le iviki. Asikhulekeni. Baba wethu sezulwini, siyabonga ithuba lokufunda ilizwi lakho. Sicela ukuthungamela kwakho kusona lesi sikhathi siphe ukuqedisisa ubusubusisa sona lesi sifundo endaweni zonke silalele sikhona siphe ukuhlakanipha okufaneleyo ukuze siqedisise ngendlela efaneleyo ngoJesu siyakhuleka amen. Amen. Iviki linyanga linye singena elizweni likaNkulunkulu lapho esikhangela khona amaqiniso esiwathola elizweni likaNkulunkulu sizwe ukuthi uThixo uthini ngempilo zethu kanye lalokho akucabangayo ngempilo zethu lalokho afuna ukuthi asenzele khona sizwe ukuthi uThixo ulenjongo bani ngempilo zethu. La kuyena liviki siyangena futhi elizweni likaNkulunkulu kusona sisifundo lapho sifunda khona ngebhayibhili njengesisekelo njengensika ebumba ukukholwa kwethu ebumba inkolo yethu. Nxa sikhangela isifundo lesi sakuyona liviki mfundisi Sitsha mfundisi Tshuma lani balaleli lapho likhona elihlezi khona elilalele likhona lalapho lisibukele likhona sizananzela ukuthi kuba lemicabango eminingi engafika engqondweni yomuntu ukubana kanti nxa sikholwa khonokho esikukholwayo inkolo zonke lezi eziningi esilazo labantu abakukholwayo kanye lenkolo eziningi ezivela emabandleni achiyeneyo amaningi kusuka ngaphi kuvela ngaphi kudonselwa kuyini okubumba ukukholwa kwethu kuyini okubumba indlela esikholwa ngayo bese sinanzelela futhi ukubana lokho esikukholwayo kuba lomphumela endleleni kundlela esikhangela ngayo ibhayibhili njalo kulomphumela futhi kundlela esidlelana ngayo loNkulunkulu. Tshuma masikhangela isifundo sanamuhla sizananzela ukubana kulezinto ezinhlanu esizakhuluma ngazo lapha kusifundo lesakuyona leviki lapho esikhuluma khona ngemkhuba yabantu amkhutshana yabantu lapho esikhuluma khona futhi ngenkambo lapho esikhuluma khona ngamasiko sikhangele futhi la ngemicabango yabantu lokho abantu abakucabangayo bese sikhangela ilizwi likaNkulunkulu izinto esidlula kizo izinto ezingabumba ukukholwa kwethu izinto ezingabumba lokho esikucabangayo. Angazi ukuthi nxa siqalisa lesi sifundo Tshuma siqalisa lesi sifundo Sitsha kuyini elikuzuzileyo elikubonileyo elikuthole esifundweni ikakhulu nxa sikhangela ngensika yokukholwa kwethu esikukholwayo njengabantu njengamabandla angazi Tshuma. Okay, nxa sikhangela isifundo sethu sosuku lwalamhlanje indinyana ekhanda eku-Isaiah 80 verse 20 ikhanye iyafinqa isifundo sethu esalamhlanje ithi yona kuwo umthetho la kuso isivumelwano uma bengakhulumi ngalokho kutsho ukuthi akula kukhanya kibo. So okuveza sobala ukuthi labo abakholwa uNkulunkulu kumele bafundise ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa nxa sokusiba khona okunye abakufundisayo njengelizwi likaNkulunkulu khona kungaveli elizwini likaNkulunkulu kuphambene lelizwi likaNkulunkulu so kusivezela sobala ukuthi akukho ukukhanya kubo. Okay. So sinanzelela ukuthi khonapha kusingeniso ku-introduction kulezinye izinto eziba lendonsela ikakhulu kundlela esichasisa ngayo ibhayibhili. Okokuqala
imikhuba esithi thina i-tradition imikhuba lapho sikhangela indlela izinto ezithile esizenza ngayo okwesikhathi eside ukuthi lezo zinto zicina seziyingxenye yethu okokuthi nxa kuyikuthi singabantu abakholwayo sicina sesibone ngazathi lezo zinto ziyilizwi likaNkulunkulu so i-tradition imikhuba then bese kubuya i-culture amasiko ethu lawo amasiko ethu esizalelwe kiwo esiphila kiwo lawo agcine siba lendonsela kundlela esichazisa ngayo ibhayibhili kubuye inkambo i-experience yethu so inkambo zethu kazifani lazo inkambo ziba lendonsela endleleni esichazisa ngayo ibhayibhili bese kusiba lamandla okuhlaziya i-reasoning layo futhi iba lendonsela then bese sicina ngebhayibhili kuthi ukuthi ekufundeni kwethu sizakhangela izinto zingaki zinhlanu imikhuba tradition inkambo experience iculture amasiko reason amandla okuhlaziya then le bhayibhili angazi Sitsha khonapho nxa uJuma ethinta ngezinto lezi ezinhlanu esizazikhangela kusona esifundo phose wonke umuntu uphuma emkhutsheni ethile sonke siphuma emkhutsheni ethile siphuma emasikweni athile njalo futhi sonke umuntu munye ngamunye sidlula phakathi kwenkambo ezichiyeneyo ezithile izinto lezi angazi ukuthi ubona njani ucabanga njani ngezinto lezi nxa sizikhangele siziqhathanisa lelizwi likaNkulunkulu ikakhulu ekubumbeni ukholo lwethu engakutsho ukuthi inkambo yesiKristu kumbe esingathi thina yilokho esingawubiza sithi ukholo lwesiKristu lubunjwa ke izinto eziningi kodwa ke ikakhulu sikhangele ukuthi nxa sikhangela ibhayibhili liyilo insika njengoba isifundo sethu sisho namhlanje impilo yesiKristu ke kayiveleli kuhlangothi lunye ngisho njalo ngoba isiKristu kasisitholanga kuphela ngebhayibhili sisithole futhi la ngenkambo zabantu esifunde ngabo sasithola futhi ngokuzwa ngokubona abantu besenza lokho esingathi thina i-tradition kumbe i-practice lokho abantu abakwenzayo sibe sesithola ke futhi lelizwi likaNkulunkulu khonapho ligcwalisa kodwa ke okuyikho kuyinsika sibili esifisa ukuthi sikhulume ngakho namhlanje libhayibhili siqhathanisa ke ibhayibhili lazona lezi ezinye izinto esithi ziyangenela empilweni yokukholwa yesiKristu siyabonga abantu bakholwa into eziningi ezibumba kwesinye isikhathi impilo yabo yansuku ngensuku ezibumba ukwenza kwabo ezibumba zilawule futhi indlela abaphila ngayo ngifuna ukuthi sike sikhangele lendaba yemkhuba indaba yemkhuba leyichuma sizananza ukuthi nxa sikhangele encwadini lapha kaMakho lapha bayeza lapha abadala laba ababandla amaFarisi laba baza kuJesu base benanzelela ukuthi abafundi bakaJesu babesidla bengagezanga bafika babuza uJesu bathi kathi indaba abafundi bakho besidla bengagezanga kwakuyikuthi babevele bengagezanga yini sekusiba lempikiswano enkulu ukuthi abafundi badla bengagezanga sebevukela uJesu lapha sebeletha imibuzo kuJesu ukuthi badla bengagezanga indaba ingaphi lapha ekugezeni lekungagezini kwakungumkhuba yini ukuthi nxa kudliwa kufanele kugezwe kumi njani khona okay nxa sikhangela uMakho ngo-7 sibala sisuka kuverse 1 kusiya ku-13 kuba lokuyimpikiswano laphana lapho uJesu esola amaJuda abadala besiJuda ukuthi base bethatha imikhuba yabo ibe yiye phakamayo kwedlula ilizwi likaNkulunkulu babe lendlela ababegeza ngayo izandla so leyo ndlela ababegeza ngayo izandla kungadliwa bagcina
ngenxa yokuphinda ukuthi kwakusokuphindwa phindwe kaningi into yangikhona isenziwa yagcina isiba yingxenye yabo. So engulandayo lapha ukuthi nxa sikhuluma ngetradition kumbe imikhuba sikhangele izinto esizenzayo siziphindaphinda izinto esazithatha kibokhokho bethu zadluliselwa kithi lathi siyazidlulisa sizisa la kubantu bethu. So ziyaphindwa kokuthi zicina sezisiba yingxenye yethu okokuthi even labantwini abakholwayo namhlanje kuba khona ezinye izinto ezenziwayo ema-church kuzinkonzo zethu. Mhlawumbe kungaba indlela esigqoka ngayo, kube indlela mhlawumbe isikhathi sokungena iSunday school engxenye singena iSunday school ngo-11. So nxa kuyikuthi bekuyivele kusenziwa njalo kumbali yebandla lethu. So nxa kusiya phambili kunjalo kucina sesikubone ngazathi kuyilizwi likaNkulunkulu khona kungesilizwi likaNkulunkulu. So kwakunjalo la kuba abafarisi ukuthi baselemikhuba eyaqinisa ingani siyiyo esigabhela ilizwi likaNkulunkulu eyayisicina ingani siyilizwi likaNkulunkulu. So lapha kuba khona ukuthi uJesu athi yena liphakamisa imikhuba yabantu yedlule imithetho kaNkulunkulu. Ngezindlela imikhuba akumelanga ukuthi igabhele ilizwi likaNkulunkulu. All the time nxa ukhangela imfundiso ethile ebandleni kumele uzibuze ukuthi ngumkhuba yini owebandla okungekho eBhayibhilini kumbe ngumkhuba ogxile eBhayibhilini. Nxa kuyikuthi izinto ezikhona eBhayibhilini zingaqhubeka. Siyabonga Sitsha. Uyathinta lapho uTshuma uthi abanye kumbe ingxenye ngamasabatha bayakuthi hayi thina isikolo sesabatha siqalisa ngo-9, abanye ingxenye kwamanye amabandla bayakuthi hayi thina iSunday school siqalisa ngo-11, okuyizinto ezingekho elizwini likaNkulunkulu ukuthi hayi qalisa nini ngalesi sikhathi liqalise ngalesi sikhathi. Unocabangani ngale ndaba yemkhuba lemikhutshana uyasuka kobukhulu kwehle kuzofika kubaZulu kusiza ngezizukulwane kuze kuzofika kubona abaphila ngaso lezi sikhathi ikakhulu sikuqathanisa lelizwi likaNkulunkulu lendlela okubumba ngayo ukukholwa kwethu. Ngezinye indlela imkhuba njengoba umfundisi echiyo laphana izinto abantu abazifundayo kumbe ekuphileni ngisho njalo zibe seziqhutshelwana ke zisuka kwesinye isizukulwane kusiya kwesinye isizukulwane. Phoke lapha sithola ukuthi kulemkhuba emihle lemkhuba engamihle. Kulemkhuba njalo esingathi thina ivumelekile elizwini likaNkulunkulu lemkhuba engavumelekelanga elizwini likaNkulunkulu. Phoke uJesu ke lapha nxa ephikisana labafarisi uphikisana labo mayelana lemkhuba ephambana lelizwi likaNkulunkulu asebeyiphakamisa ukwedlula elizwi likaNkulunkulu. Nxa nganika laphana isibonelo kulemkhuba le oqanje ukugeza izandla laphana. Kasingeke sithi embhalweni kunento ecacileyo ngokugeza izandla ababengasola ngayo abafundi. Sikhulume futhi ngomnye umkhuba ababewenza umkhuba wekhopani. uJesu akhuluma ngawo abese usola kakhulu. Kwawungumkhuba lokhu ukuthi babesithi ke angabamba loba kuyina kubambileyo yena lowo muntu lanxa umzali wakhe wayehlupheka kanjani angavela athi lokhu athi khobani kumbe inkomo kumbe kuyini akusamelanga kuthintwe umuntu. Ngezinye indlela ngumkhuba uJesu awusolayo wasekhuluma futhi ukuthi lakathi esiliyeyisa abazali benu ngenxa yale imkhuba futhi liyadelela lelizwi likaNkulunkulu. So kuleminye imkhuba ephazamisa inkolo yethu kanti kuleminye imkhuba njalo ephakamisa ukukholwa kwethu. So kumele sibe le balance khona lapho. Siyabonga. Kati umkhuba mubi yini? Kuyini okuhle ngemkhuba, kuyini okubi ngemkhuba? Okubi lokuhle. Umkhuba mubi yini?
ngazi khangela impilo nje siyiphila mibi imkhuba ngezinye indlela nxa singakhuluma ngemkhuba kukhona okuhle ngemkhuba kulemkhuba emihle njengoba ngitshilo kulemkhuba emibi so kumele sehlukanise phakathi kwemkhuba ephambana lelizwi likaNkulunkulu lemkhuba engahambisana lelizwi likaNkulunkulu njalo ingasiphazamise ekukholweni kwethu. Maybe ingxenye khona abamfundisi ngasiphi isibonelelo sokuthi nxa singathi alright umkhuba lo muhle lo awuphambani lentando kaNkulunkulu usentandweni kaNkulunkulu ukuthi la nxa ngiwenza ngisenkonzweni lapho engikhona lapho engikhona ngiyakwazi ukuthi angiphambananga lentando kaNkulunkulu. Umkhuba isibonelelo somkhuba nje ingxenye wodwa ukuthi hayi lo hayi ngibone ngathi angiphambananga lo Thixo ngangiphakathi kwalokho angikho phandle kwelizwi likaNkulunkulu. Kulemkhuba esiyenzayo nsuku zonke funa ema-church njengokuthi ngubani ohamba phambili nxa kungena i-platform party ngovula ngomthandazo yini ngovalayo ngotshumayelayo lokhana kakula nto ebhaliweyo kangako esingayibamba ebhayibhilini ukuthi nxa ungaphazamiswa lokhana so umuntu sephambanisile sengafakwa icala kungenzakala ukuthi kwesinye isigaba abantu bakhethe ukuthi otshumayelayo abe nguye ohamba phambili kumbe onika umthandazo wokuvala abe nguye ohamba phambili kumbe ophetheyo and whatsoever. So ngezinye indlela ngithi mina-ke kulemkhuba emihle lemkhuba emibi kumele ke sehlukanise phakathi kwayo njengamaKristu. Okay, angasitsho. Mina umama ukhulele kubandla leMethodist. Yeah. So ngiyakhumbula ekukhuleni kwethu ngelinye ilanga ngibuza ukuthi kanti kungani eMethodist lalikhonza ngosuku lwangesonto. So wasemphendula ukuthi hayi vele indlela ebesikade sisenza ngayo indlela vele iMethodist yenza ngayo. So nxa wayechasisa laphana uyaqhubeka ukuthi yena lokho kungena ngosuku lwensonto sasikwenziswa ukuthi uJesu wavuka ngosuku lwensonto. So ngumkhuba lwana but ukuthi ubone ukuthi ngumkhuba oqondileyo kumbe umkhuba ongaqondanga kumele ukhangele eBhayibhilini ukuthi yilo yini usuku lwenkosi ngenxa ukuthi uJesu wavuka ngalona lolo suku yilo sokumele silwenze usuku lwenkosi yini. But kodwa engulandayo kakhulu yilokho ukuthi kulamavesi amabili la engithi nxa ngiwabala nginanzelela ukuthi umkhuba kungaba lento eba ngumkhuba igqile elizwini likaNkulunkulu ingambi futhi. Yes. Ku 1 Corinthians 11 verse ngu2 uPaul laphana ukhanya encoma abantu beKorinte ngokumkhumbula la ngokuthi babe bambelele elizwini njengokuba walidlulisela kibo. Uthi yena I praise you for remembering me in everything and for holding to the teaching just as I passed them on to you. Libambelele elizwini linjengoba likhonokho esalifundisa lilo lona kaliguqukanga ngezinye indlela uthi ukuthi yena wavezelwa ilizwi waphiwa ilizwi walifundisa abantu beKorinte but empilweni zabo baqhubeka beligcina njengendlela eladluliswa ngayo lisiya kibo. Uyaphinda futhi evesini leyi uThesalonika besibili ngo3 ivesi ngo16 lapha thina balekelani umzalwane olivila njalo ongagciniyo imfundiso esilinike yona njengokuyamukela kwenu. So kuthi ukuthi lo mzalwane lo thi kabambalekele ngumuntu impilo yakhe engahambelani lelizwi njengobana balifundisa. So kuyakhanya lapha kibo ukuthi kule tradition yelizwi ukuthi njengokuba i-tradition kwakuyinto eyayidluliswa isuka kubaba isiye emntwaneni kumbe isuka kumbalisi
isiya kulo umfundi ofundiswayo yayidlulisa isiya phambili iphinde waphinde izigcine siyingxenye yabantu kusho ukuthi leli izwi likaNkulunkulu linjalo. Okay. Ngasingalifundisa siliphile njengona linjalo silidlulise futhi silidlulisela kwabanye abantu kuba yi-tradition sisho ukuthi kungaba le tradition enhle imikhuba emihle egqile elizwini ubuhle bayo busekuthini imikhuba yakhona igqile elizwini yini kumbe nxa kuyikuthi into yakhona ngeke ngizisupporte ngevesi engithatha eBhayibhelini ukuthi leyo nto ngiyenzelani leyo nto ayiqualify ukuthi ibe ngumkhuba omuhle. Siyabonga. Kuthutsha umcabango wokusindiswa ngemisebenzi. Bakhanya beqhakathekisa bephakamisa kakhulu izinto zabantu, imikhuba yabantu, izenzo okwedlula lokho ilizwi likaNkulunkulu elikutshoyo. Sinanzela ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyakhuthaza kangaka ukuthi abantu badinge ukholo oluyabancedisa abantu ukuthi balangathelele uNkulunkulu, bamdinga uNkulunkulu, bamthande, babe lenkambo, babe lokudlelana noNkulunkulu. Kodwa lapha impe khona isinye ukuthi laba bantu laba baphakamisa kakhulu imikhuba yabantu okwedlula ilizwi likaNkulunkulu. Kangangubana bafika esigabeni lapha bathi la nxa ungagcina imithetho yabantu, imikhuba yabantu, nxa ungasagcinanga ilizwi likaNkulunkulu akulahlupha, akulamuntu ongakusola, akulamuntu ongakucala ngokugcinile imikhuba yabantu. Manje nginanzelela futhi lapho ukuthi sithinda ngemikhuba kule ndaba yamasiko, sithinda ngemikhuba kule ndaba yamasiko. Lapha amasiko wona lendonsela bani ekulawuleni ukholo lwethu. Nginanzelela ukuthi amasiko kungabe kuyindlela yokuphila kodwa kubanzi lokho kuthinta izinto eziningi kakhulu ngempilo zethu. Kule ndonsela bani ngokholo lwethu, ngendlela esikholwa ngayo, ngendlela esibona ngayo uNkulunkulu, ngendlela esamukela ngayo ilizwi likaNkulunkulu, amasiko. Maybe singakafiki khona apha emasikweni ngifisa nje ukuthi ngigcizelele endabeni yemikhuba laphana ekutheni kulezi zinto esithole zisenzakala funa sithe sizalwa sivula amehlo sathola zikhona zisenzakala sangena phakathi kwazo kwaba impilo yethu kwasokusiba ngumkhuba nwana njengokuthi azange sizihluphe ngokuthi sidingisise ukuthi lokhu kuqinisekile yini njalo inkolo yakho yeyeme ngaphi. Umfundisi uthi umukhuluma abana ngendaba ka-anti wakhe obekhonza ngesande ukuthi kazange azihluphe ngokuthi kanti vele usuku lokukhonza silisibili yiluphi and so forth. Kunemfundiso eziningi ezifundiswa ngamabandla athize okuyimikhuba esiyithola ikhona abantu behluleke ukuthi badingisise elizwini laNkulunkulu ukuthi lithini ngale imikhuba njalo langalokhu kwenza esiyabe sikwenza. So kuqakathekile ukuthi njengomKristu uzihlolela imbali ukuthi imbali ithini ngalokho esikwenzayo langendlela esiphila lesikhonza ngayo. Okay. Nxa sesibuya endabeni yamasiko laphana ngifisa ukuthi ngiveze izinto ezimbalwa. Ukuqala emfisa ukuthi ngikuveze ukuthi indaba yesiKristu kunzima ukuthi siyehlukanise lamasiko. Njengoba kunzima ukuyehlukanisa futhi lemikhuba. Ngoba kulamasiko esingathi thina ngesilungu they are cross cultural, ngamasiko athinta izigaba zonke zempilo zabantu ngezinye indlela ungakhathalekile ukuthi umuntu ungaphi, whether ngumKristu whether kasomKristu, kodwa kulezinto empilweni ezimthintayo engeke ehlukana lazo angithi right. Kube sokusiba ke lalokho esingathi thina amasiko futhi aba contextual ngezinye indlela aya ngokuthi ungaphi ngasiphi isikhathi kuyini okwenzakalayo ngaphi njani right. So nxa sikhuluma ngendaba yokukholwa lamasiko kumbe yesiKristu lamasiko lebhayibhili singizama ukuthi ngiveze ukuthi kunzima ukwehlukanisa kodwa ke kulula nxa usunanzelela amasiko aqondileyo lamasiko angaqondanga. So singawehlukanisa ngala leyo ndlela. Siyabonga mfundi. Sikhona lapho siyananzela ukuthi uphose wonke umuntu uphuma esikweni elithile Tshuma. Wonke umuntu uphuma esikweni elithile. Akula ndlela esingabalekela
indonsela yamasiko empilweni zethu. Zanazela futhi ukuthi abantwana baIsrayeli nxa besuka eGibhite besiya eKenani, uNkulunkulu uyabaxwayisa ngamasiko ezizwe eziningi ezithile ezazikhona endleleni ezazingaphambanisa zilimaze ini ukukholwa kwabo. Kuyini okuhle emasikweni esilakho? Kuyini okuhle emasikweni okungaphambananga lentando kaNkulunkulu okungasincedisa futhi ukuthi uNkulunkulu simkhonze sibe mazingcono Tshuma? Okusemasikweni okungaba khona emasikweni ethu. Ayisikho konke okuhle, ayisikho konke okubi. Kungaba khona yini okuhle emasikweni ethu okungasenza sibe lenkambo engcono ngoNkulunkulu? So lokho kungikhumbuza nxa kwakufika ovula indlela eAfrika beletha ivangeli, babevela eEurope. So nxa babefika lapha into abayiphambanisayo ukuthi yonke into umuntu onsundu yayinto embi elobuqaba phakathi. Umuntu onsundu walahliswa amasiko akhe. So nxa babebuya bezechumayela ivangeli laligqokiswe amasiko abo. So zikhona izinto ezabuya levangeli esicabanga ukuthi kuyilizwi likaNkulunkulu kanti kwakulisiko. So kwakuhlangene ku-interwoven the culture yabo. So let me kahle niki isibonelo. E-Afrika lapho ngiyakukholwa ukuthi befika lapho kwakungela ama-street kids. Okay. Ukuthi umuntu ongela mzali oqondileyo lo mntwana olihlongandlebe kwakungela ndlela yokuthi aphonge ubhoda njengomuntu ozulayo engela ndawo yokuhlala. Umuntu ongela inkomo wayesiselwa inkomo. Kwakuyizinto kungamasiko amahle ona lawo. So ngezindlela ungakhangela kuhle isifundo sethu salamhlanje sisidonsele kuthini nxa sichasisa ibhayibhili. Nanzelela ukuthi nxa lichasisa ibhayibhili lingaphambanisi ingcazelo yebhayibhili liphazamiswa ngamasiko. Kumele ukuthi ngikhangele ukuthi isiko leli nxa ngisenza kanje kuyahambelana lelizwi likaNkulunkulu yini kumbe akuhambelani. So ilizwi likaNkulunkulu kumele ligabhele isiko. Ngezinye indlela ilizwi likaNkulunkulu kumele lenelise ukuthi liguqule isiko. Amasiko ethu abe ngamasiko agayidwa libhayibhili. Kungabi inkolo yethu ingabe inkolo lapho sihlanganisa khona ilizwi likaNkulunkulu namasiko lokusemasikweni ethu. Okay. Right, ukwengeza khona phana ngathi mina ngingathinta ukuthi indaba yamasiko leyi ithinta funa abantu bonke ezigabeni ezitshiyeneyo. So nxa sesikhuluma ngesiko leBhayibhili kumbe isiko lesiKristu lalo lisiko okumele ke singaliphazamisi lamasiko kufuna aphambana lesiko lesiKristu. Okay. Bese sithi ke njalo isiko lesiKristu lona lesikhuluma ngalo liyangena kuzo zonke izigaba kumbe liyathinta wonke umuntu yonke indawo futhi ledluli chaphakele ngale kwesiko lesintu olungalibi futhi isiko lakho lesintu njengoba uthi ngesitsha phambi ukuthi kulamanye amasiko amahle awesintu njengokuthi abantu babe le communal life, abantu babekwanisa ukuthi baphilisane nxa umakhelwane engekho omunye akhangela inkomo zakhe and so forth. Lisiko elihle leliyana. Kanti ke abantu ngenxa yokuthi sathatha leli esithi thina sibona ngani li right sama ngalo mthokotho sase sikhohlwa lokuthi iBhayibhili lithini ngalona lelo siko kusuka kwesokuphambaniseka lapha. So ke ngathi mina ke akhona amasiko amahle akhona amasiko amabi thina kasikhangeleni ukuthi ahambisana leBhayibhili wapi. Okay. So ngibona Tshuma ufuna ukukhuluma lapha. Bengifisa ukuthi sinanzelela ukuthi kulamanye ama-events izehlakalo empilweni lapho kusuka kukhanye kuhle ukuthi amasiko ethu ami njani.
njengamaKristu njengabantu abakholwayo okokuqala ngithi mina vele isiko anti indlela yempilo a way of life so isiko lilento eziba ama components awesiko njengemusic izingoma zethu ukudla kwethu ukugqoka kwethu inkolo yethu indlela esakha ngayo izindlu zethu yes konke khonokho isam total yangikhona lisiko so nxa ufuna ukubona sibili ukuthi abantu isiko labo linjani kumbe ufuna ukubona ukuthi kumaKristu amasiko awelizweni alendonsele njani empilweni yawo ukubona nxa kulemtshado ungalalela izingoma eziyabe zigidwa khonapho uphosa ubona ukuthi abantu kuyini abakukholwayo kwezinye indawo lapho ophosa ubone khona isiko labantu kuhle nxa kufiwe kulokubala kwezincwadi ukukhulumisana lesidumbu lokuhamba kubekwa phansi ibhokisi ukuthi uyaphumula and so on konke khona okhana okuyabe kusenziwa kumele ukusikutheste ngebhayibhili ukuthi lokho esesikwenza lapha kuyavumelana yini lebhayibhili nginanzelela ukuthi maybe engxenye usuke saxoxa ngetradition imikhuba sasesiseqele emasikweni ngoba mhlawumbe engxenye kwizinto lokho kuyahambelana sayeqala phani inkambo i-experience kunjalo sizananzelela ukuthi lanxa kulezinto ezinhle emasikweni izinto zonke lezi ezinhle akumelanga ukuthi zigabhele ilizwi likaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu yilo elilawula indlela yethu yokuphila yilo kumele lilawule indlela esidla ngayo ile kumele lilawule indlela esigqoka ngayo ngoba kwesinye isikhathi lanxa kulezinto ezinhle emasikweni izinto lezo kwesinye isikhathi zingaphambana lentando kaNkulunkulu zingaphambana ziqabane lalokho ilizwi likaNkulunkulu elikutshoyo kukhona okuhle yebo kukhona okubi futhi njalo kukhona okubukekayo kukhona futhi okungabe kuxabana lalokho ilizwi likaNkulunkulu elikutshoyo ngifisa ukuthi sike sikhangele sihlanganise lemcabango emibili nxa sikhangele inkambo yethu njengabantu sikhangele futhi lomqondo ukuthi uNkulunkulu usiphile amandla okucabanga wasipha amandla okuzwisisa izinto lokuhlaziya lokuchasisa izinto esidlula kizo kwesinye isikhathi inkambo zethu izinto esidlula kizo ziyasenza ukuthi sikhangele ilizwi likaNkulunkulu ngenye indlela ziyabumba ukholo lwethu singenxa ukuthi sidlule phakathi kwamagaga sanje nxa sidlule phakathi kwakho ekucineni kwakho ngale kuyini esikukholwa ngoNkulunkulu indlela esicabanga ngayo indlela esizwisisa ngayo izinto ilendonsela bani lemphumela bani endleleni esibamba ngayo ilizwi likaNkulunkulu lokholo lwethu lubumbeka njani nxa sikhangele zona izinto zombili inkambo yethu lendlela esicabanga ngayo esizwisisa ngayo angazi Sitsha nxa sikhangele inkambo yethu njengamaKristu njengabantu nje kulabantu abakholwa ukuthi nxa ngazange ngibe lenkambo ethize lolutho ukuthi kalukho njengokuthi angaze ngibe lenkambo loNkulunkulu engxenye ngemibono engxenye empilweni nje kangaze ngibone isandla sikaNkulunkulu directly sibonakala empilweni yami then ke umuntu onjalo sekholwa ukuthi uNkulunkulu kakho ngoba ngala nkambo naye ifisa ukuthi ngibalekise ukuthi inkambo ngenye yezindlela uNkulunkulu aziveza ngayo yebo empilweni kodwa phezulu kwenkambo uNkulunkulu uveze ilizwi lakhe okumele ukuthi libe yilo elisithungamelayo kube yilo elisinika idirection elisinika indlela abantu abaningi ngezikhathi ezidlulileyo bafike esigabeni sokuthandabuza ilizwi kaNkulunkulu ngoba besithi bona hayi asilankambo lalo asilankambo lalokho okubhalwe lapha lokhu kwawungokwabo nxa bekhuluma ngoAbraham
Abraham wayelenkambo loNkulunkulu, so yikho wayekholwa kumbe senza lokho ayekwenza. uJobe wayelenkambo loNkulunkulu, yikho wayekholwa kumbe senza lokho ayengakwenza. Mina nami ngifuna yami inkambo ukuze ngikholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. Okay. Nxa kungaba njalo kusho ukuthi ke ukukholwa kwethu kuyabe kulenge ngentanjana ngoba kukuyeme ku-experience kumbe kunkambo engelayo engicabanga ukuthi kumele ngibe nayo. Siyabona. Kuyini inkambo? Inkambo. Nanku umbuzo, kuyini inkambo? Nxa sikhangele inkambo, kuyini? Nxa sikhuluma ngenkambo sikhuluma ngalokhu odlula phakathi kwakho empilweni. Kusukela ufuna umuntu ezalwa azafike esigabeni esithize okuyikho okunendonsela kulokhu umuntu akukholwayo. Asitheni umuntu uzalelwe emadlozini. Umuntu ozalelwe emadlozini inkambo yakhe ngeyamadlozi, akwaziyo ukuthela igwayi phansi lokuchitha utshwala lokunatha utshwala and so forth. Abesithi abadala sebenjani? Sebevumile inkambo yakhe leyo. Kube kanti umuntu okhulele esiKristwini, ozelwe esiKristwini, akwaziyo ukuthi xa kuvuka ekuseni kuhlatshela uNkosi ekuseni, kukhulele kufunda ibhayibhili, umuntu abe sesiya lapha khona. Nxa siyadinga umsebenzi, omunye inkambo yakhe, nxa inkambo yakhe ukwazi ukuthi kumele ngifake imbodlela yomuthi esikhwameni ukwenzela ukuthi ngithole ini, ngibe lenhlanhla yomsebenzi. Inkambo yonke yona leyo. Pho-ke lapha impikisano ekhona ngeyokuthi nxa inkambo yami ingangithungameleli kuNkulunkulu, kusho ukuthi-ke lokukholwa kwami kuNkulunkulu kumele kube kuyekeyeke. Kube kanti-ke lapha esikuvezayo namhlanje ngalesi sifundo ukuthi inkambo yebo kambe ingaba khona, kodwa nxa selifikile ilizwi likaNkulunkulu kumele silithathe libe mqoka, libe yilo elisipha ubudlelwano obungcono loNkulunkulu. Okay, Tshuma ukusithini baba? So nxa ngikhangela kuhle mina ngibona ngani umuntu okabili. Umuntu ungumuntu ocabangayo. Is an intellectual being. Yeah. And then ngendlela efana nayo futhi umuntu phezu kokuba ngumuntu ocabangayo o intellectual ulenkambo. Yeah. Ulama feelings. Ulo lokho akuzwayo Imizwa ngokuthi udlula phakathi kwani. So nxa sikhangela lapha amavesi esiwaphiweyo kwabase Roma 2 ivesi ngo4 lo Titus 3 amavesi ngo4 lo 5 sizananzelela ukuthi lapha kungani kuphindwa into efana nayo. kakhulu. Uthena umusa kaNkulunkulu ulithungamele walisa ekuphendukeni. So ngenxa yokuthi uNkulunkulu siyizoni kasibulalanga usenzele umusa, uJesu weze emhlabeni wasifela, asibhadalanga lutho. Nxa sivuma izono zethu ziyathethelelwa. So nxa izono zethu khona inkambo yokuthi ngizizwe mfikelwa ukuthi ngiphenduke ngemva kokuthi ngibone lokhu uJesu angenzele khona, ngizwe siba grateful, ngizwe siba lesibongo lokubabaza uNkulunkulu okuphuphumayo kuvela ngaphakathi kwami, inkambo engilayo lo uNkulunkulu. So inkambo izalwa yilokhu uNkulunkulu angenzele khona. Yikho lapha amavesi lawa akugcizelelayo ukuthi umusa wakhe usithungamele wasisa ekuphendukeni. Okusenza sithinteke sesiphenduke ngumusa kaNkulunkulu. Kodwa khona phana kunkambo kulokunye engunanzelelayo kulezi insuku ngani ikuphucuka ukuthi ikufunda kakhulu lokuphucuka ukuthi ngikhanye ngingumuntu ocabanga. Nxa umuntu ocabangayo ofundileyo kuba ngani ukuthi hayi no kumele ngitshengise ama feelings akho ukuthi uzwa njani. Kukanti umuntu kumele ukuthi umuntu lama feelings ulemizwa ulenkambo at the same time ungumuntu ocabangayo. So sasifunda ibhayibhili lo munye ujaha wayengani kavumelani lalokho esasimtshengisa khona, but kodwa sambalela kuhle amavesi samtshengisa uthi uyabona ivesi yithi sobala lapha ibhayibhili ithi wakubona kanye uthi hayi no lokho ayekukholwa esehlala isikhathi eside ukukholwa kokungayisikho.
awuthi kithi hayi loba lingaze litsho njalo mina kodwa phela uthena but I connect wayesebenzisa lona term but I connect ya kodwa mina phela loba lokho kuyinto ngingakukholwa ngingakwamukeli mina kodwa ngiyaxhumana lo mlimi ngizwa ngisibala amandla amanye so wayekhola ukuthi yona lana inkambo yakhe igabhela lokho ilizwi likaNkulunkulu so kwesinye isikhathi kuba khona ukuthi umuntu athena limtshengisa ukuthi hayi ibhayibhili lithi ungabulali but I feel ukuthi ngana ama feelings inkambo yomuntu lwana kungani isuka kwesinye isikhathi igabhele ilizwi likaNkulunkulu so akukhathalekile ukuthi uzwa njani ule nkambo bani nxa ungathola ukuthi inkambo yangikhona isiphikisana lelizwi likaNkulunkulu so kumele ukuthi ubambe ilizwi likaNkulunkulu ulandele lona kule nkambo kakhulu manje simphathe njani Tshuma umuntu nangu yabuya uthi ebusuku bengilele uNkulunkulu wabonakala kimi ngilele ebusuku wangipha umbono nje siwuphathe njani inkambo yakhe liyana simncedise njani inkambo lana siyingenise njani elizwini likaNkulunkulu udlule phakathi kwawo yena yedwa hayi ngithola umbono ngihlezi ngaphansi kwesihlahla ngithola umbono ebusuku ngilele inkambo yakhe liyana esingeza ke thina sinjani siphikisane layo simelane layo uyizuze yedwa singayingenisa njani elizwini likaNkulunkulu ukuthi inkambo yakhe ingamenzi ukuthi abe sengozini yokufaka ilizwi likaNkulunkulu eceleni singamncedisa njani maybe ngincedise khona lapho silo Isaiah chapter 8 verse 20 ethi yona kuwo umthetho la kuwo ubufakazi kuba bengakhulumi njengaleli lizwi kutsho ukuthi akukho ukusa kumbe kukhanya kibo ngezinye indlela nxa umuntu ebelombono kumbe esingathi thina inkambo yakhe yedwa kumele itestwe ihlaziwe ngelizwi likaNkulunkulu nxa lokho akukhulumayo kuvumelana lomlayo kaNkulunkulu njalo kulobufakazi uJesu Kristu yebo kungabe kuqondile okunye umfundisi Tshuma abantu uthi into engendaba yomcabango esingathi ngesilungu ireason kulabantu abaningi namhlanje abakholwa ukuthi kangidingi ibhayibhili kangidingi ilizwi likaNkulunkulu ukuze ngikhonze ngazihlayela nje laphana ngicabange engabe ngikucabangile kungabuya kubo okuyileyo yikho khona lokho yebo uNkulunkulu usiphile amandla okucabanga njalo usiphile indlela lengqondo yokucabanga kodwa ke ukucabango wethu kumele uthunganyelwe lilizwi likaNkulunkulu ungafunda u2 Corinthians chapter 10 iverse 5 iyaveza lapha ukuthi ilizwi likaNkulunkulu linikwe ukuthi liphosele phansi imicabango engalunganga eziphakamisa phambi kwalokho okunguNkulunkulu ngokwaziwa nguNkulunkulu ngezinye indlela ungabona into isiphambana lelizwi likaNkulunkulu lanxa kuyinto eintelligent njani kulabantu abalemicabango emihle engakhanyi intelligent ebantwini ayithi banxa bekulalela ukhuluma kube lendonsela ngomuntu okhuluma intelligently nganika example kaHerod uHerod kuthiwa wayesinxa ekhuluma lapha abantu bathi ya ukhuluma sengathi nguNkulunkulu ube kanti ke uNkulunkulu wayekukhuluma ngazange avumelane lakho yikho wathi wazimpethu khonapho kulabantu abaningi abathathekiswe ngenxa yokuthi umuntu xa ukhuluma ubaluleke funa ulesipho sokukhuluma sokubalekisa izinto babe sebethatheka futhi bathatheke ngenxa yokuthi umuntu uyacabanga ngendlela acabanga ngayo uyenelisa ukuthi abumbe abe labantu abalandelayo abe lendonsela ethize balandela abantu kumele sisebenze ibhayibhili libe yilo elisivumelayo ukuthi lokhu ku right lokhu ka right engikucabangayo kuyahambelana inelizwi kaNkulunkulu kuyavumakala inelizwi kaNkulunkulu nxa ungavumakali kusho ukuthi akuvumakali siyabonga njalo siyananzela ukuthi kwesinye isikhathi imicabango yethu le nkambo zethu kungakhwela kakhulu kuyafika esigabeni lapho okufaka ilizwi likaNkulunkulu eceleni nxa umcabango yethu singazange siyidonse siyibuthe siyibumbe ibe ngaphansi kwelizwi likaNkulunkulu iyafaka ilizwi likaNkulunkulu eceleni bese kusithi lamaqiniso esiwathola elizwini likaNkulunkulu anjengokufa lokuvuka kwaKristu anjengokudalwa indalo wonke amaqiniso esiwathola elizwini likaNkulunkulu siyafaka eceleni kube sengathi zinganekwane
siphakamise incabango yethu, siphakamise inkambo zethu. Tshuma, ingxenye ngomzuzu owodwa nje sifundile namhla sikhangela izinto lezi ezinhlanu esixoxe ngazo ezibumba ezilendonsela ekukholweni kwethu. Ngomzuzu owodwa nje ingxenye ukukhona ngakuthinta ikakhulu ngento zonezi ezinhlanu, amasiko, imikhuba yethu, inkambo zethu, indlela esicabanga ngayo kanye lelizwi likaNkulunkulu ukuthi pho nxa sikukhangele konke lokhu konke ngokuhlanu okuyikho kuyakuqala ikuphi, okuyikho kubumba ukukholwa kwethu yikuphi, okumele sikugijimise phambili siphile ngakho okwedlula konke lokhu yikuphi. Ngomzuzwana nje owodwa nginanzelela ukuthi kumele ukuthi siphakamise ilizwi likaNkulunkulu ngaphezulu kwakho konke lokho. Kulomunye sasixoxa laye manje nxa sasixoxa laye lapha sisenza iBible study sasivula iBhayibhili sibala amavesi abesithi lina lisemuva kakhulu lokho libambelele kumalatsha thina sesihamba direct kumoya. So umoya nguye sesikhuluma la sesicommunicate lo moya thina lokho okweBhayibhili sesedlula kiko. So kulabantu lamhlanje abaphakamisa umoya oyingcwele ukwedlula iBhayibhili uthi hayi but kodwa lapha nxa sibala iBhayibhili nxa sibala ilizwi likaNkulunkulu kuyakhanya sobala ukuthi umoya oyingcwele xa ekhulumisana lathi ukukhulumisana lathi ngelizwi likaNkulunkulu kumele sibe ngabantu abalifunda iBhayibhili kakhulu, silifunda iBhayibhili sibe wazi amavesi kodwa umoya oyingcwele nguye oyenza ukuthi leliyana ilizwi esilifundileyo alisebenzise ukuguqula izimpilo zethu. Njengomlobi lapho kwibhuku lethu Desire of Ages uthena through the scriptures, the Holy Spirit speaks to the mind and impresses truth upon the heart. So omunye umlobi wazi wathi yena the Holy Spirit does not operate in a cognitive vacuum. Umoya ingcwele kasebenzisa ingqondo emthengela kumele ukuthi mina engikwanisa ukuthi ngikwenze ikubala ilizwi likaNkulunkulu and then umoya ingcwele abese nithungamela abese sebenzisa ilizwi leliyana ukuhlambulula impilo yami. Pho-ke ngingathi mina hayi ansabali ilizwi sengikhuluma direct lo moya ingcwele kuthi ngizaxhumana ngizaconnecta even leminye imimoya. Siyabonga Tshuma. Umoya ingcwele kasisuse elizwini likaNkulunkulu usiholela elizwini likabani likaThixo. Akulandlela engingaphila ngayo ngixhumane lo moya kaNkulunkulu ngingaphili ngelizwi likaNkulunkulu. Sitsha ngomzuzwana nje owodwa maybe ngiconnecte khona phana kulamadoda anjengabo Rene Descartes abathi bona I think therefore I am. Lokho engikucabangayo yikho engikho khona ngezinye indlela kavuma ukuthi lokho ilizwi likaNkulunkulu elimtshela khona yikho yena ucabanga ukuthi lokho akucabangayo yikho ayikho khona. Amanye amapoints engifisa ukuwaveza laphana ukuthi njengabantu kulezinto eziningi kakhulu esingazaziyo nxa singarilanga ngomcabango wethu kuphela ngalokho engingenelisa ukucabanga ukuthi kulezinto eziningi ezisasala sisemnyameni kizo. Number 1. Number 2, kulabantu abaningi abangafuni ukucabanga nxa sesifika endabeni yokukholwa abacabanga ukuthi umfundisi kumele angitshele kuphela kumbe kumele ngizwe kuphela ngoman of God ngomuntu kaNkulunkulu angithi. That's why ubona abantu abaningi namhlanje abanye bedlisa utshani abanye bedliswa ama-oil bedliswa lokhu lalokhu ngenxa yokuthi abafuni ukucabanga. uNkulunkulu usidale njengezidalwa ezenelisa ukucabanga kumele sicabange. Nxa sikhuluma ngokukholwa akumelanga sibe blind sibe ngathi iziphofu eziphonga ukuphumputheka nje. Kasengejeni ingqondo zethu sibala iBhayibhili sizi ukuthi lithini sibe sesibona ukuthi lokho abantu abasithungamela kiko kuyavumelana yini lelizwi likaNkulunkulu kumbe kuyaphambana lelizwi. Siyabonga mfundisi, siyabonga abalaleli, siyabonga lani babukeli elisezindlini lalapha elisendaweni ezikhona. Ilizwi likaNkulunkulu asilamukelenini njengelizwi elilamandla elingatshintshiyo elingaguqukiyo eliveza intando kaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu
yiso isilinganiso sezimilo zabantu. Ilizwi likaThixo yilo eliveza imibhalo, njalo futhi ilizwi likaNkulunkulu yilo elihlola inkambo zethu. Nxa singaphila ngaphandle kwelizwi likaNkulunkulu, impilo zethu ziba losizi, ziba lokulahleka. Asiphileni ngelizwi likaNkulunkulu. Siliphakamise nini? uThixo uzasibusisa nxa singalithatha silifihle enhlizweni zethu. uNkulunkulu alibuyise lapho likhona, aligcine ilizwi lakhe lilawule impilo zenu. Asihlanganeni ngeviki elilandelayo lapho siyangena futhi elizwini likaNkulunkulu. Siyabonga, uTshuma uzasikhulekela. Asikhulekeni. Baba sezulwini siyabonga ilizwi esesilifundile ngalesi sikhathi. Sicela ukuthi umoya engcwele aligcizelele ezimpilweni zethu bese liguqula impilo zethu bese silungela umbuso wakho ozayo masinyane. Sikhuleka ngegama likaJesu Kristu. Amen. Amen.